Так, бүгүн болсо эни өтөт экен мисалы ошондо. Кайсы экен бул? Деген бул немени түшүндүрөт да? Мисалы да деген мүчө да. Да же де, да кыргыз тилинде да, дө, де деп кете берет да. Үйдө, офисте даже көрдүңөрбү? Бизде бирок да деп эле бир эле мүчөнү алабыз. Кыргыз тилинде эмес бул. Корей тилинде эмне экен? Да деп эле которулат экен, Бул эмнеге кошулат? Бул болсо зат атоочко кошулат, Зат атоочту билдирген сөздөргө кошулат. Мисалы, зат атооч кошулат, местаны билдирген, И зат атооч кошулат, бирөөбү? Убакытты билдирген. Ошондо айтабыз, зат атооч, анан кашанын ичине эмне деп жазып коебуз? Место. Же болбосо зат атооч, убакыттар, Убакыт. Убакыт дегенде кайсы мисалы? Эртең, эртең, бүрсүгүнү, же болбосо эртең, именно эртең эмес, понедельник күнү дейбиз. Кандай окуат? Волёил, Понедельник деген волёиле деп мисалы айтабыз. Именно бүгүн, эртең, кече дегендер кошулбайт аларга. Азыр дегендер кошулбайт. Алар исключение. Калганында убакытты билдирген сөздөр кошулат. Саат 1 де, saat 2 de воскресенье күнү деп айтабыз. Место бирөө болсо мисалы жазалы биягына. Үйдө деп кантип айтабыз? Чипе. Офисте. 회사 компанияда тура. Бирок офис деген самушиле. Самушиле. Бул эден кийин артында этишкил дейт, биле огула. Эден кийин иссоё же опсоё болот. Место болгондо, иссоё, опсоё. Местода эмне экен артына келиши? Эден кийин чибе иссоё дейсиңер, же болбосо опсоё болот, Опсоё. Бул биринчи, учур, Экинчи учуру убакыт экен, Эмне экен? Мисалы, зат атоочу убакыт. Saat 1'de деп кантип айтабыз? Saat 1'de. Чигим хан, hun, ханши. Ханшие дейбиз, Saat 1'de. Ханшие, saat 1'de мисалы. Вторник күнү, вторникти кантип айтабыз? Билбейсиңерби? Жаттадык эле го. Унутуп калдыңар. 화요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Мен вторникти айттым. Эмне экен? 화요일 мүчө? 화요일에 деп туруп, булдан кийин артына эмне келет экен? Этиш келет. Именно убакытка келгенде этиштер келет. Имнида. Жок, этиш имнида эмес. Этиш деген эмне? Этиш кыймыл аракетти билдирген сөздөр, кыймыл аракет билдирген сөздөр. Кыймыл аракет эмне? Ичип жатам, барып жатам, көрүп жатам, ойноп жатам. Эмнелер бар? Спорт менен машыгып жатам, иштеп жатам дейсиз. Мисалы, ханшие илхео десек болот. Ошондо эмне болуп калат экен? Saat 1'de 이штейм. 화요일에 엄마를 만나요. Ne dedim? 화요일에 엄마를 만나요. 엄마. 어머니를 만나요. 만나요. Апамды жолуктурам. Манна요. Апам менен жолугам деп которобуз. Манна요 деген эмне экен? Жолугушуу. Маннада деген сөз. Жаттадык беле? Жок. Мен бербегенби? Жазып алсаңар болот анда. Маннада деген эмне экен? Жолугушуу. Жолугуу деген сөз, жолугуу. Манна요. Жолугуу дейт экенбиз, Эгер местада дагы кыймыл аракет болуп калышы мүмкүн да, туурабы? Местада, мисалы, үйдө машина аткарып жатам, үйдө корей тилин окуп жатам деп айтасыңар, туурабы? Ал мындай болот. Но чибе
именно местоға қосылғанда бұл 있어요, 없어요 болып атпайбы? Туурабы? А егер ошол эле чип деп туруп, үйдө бирдеке кылабыз да, туурабы? Үйдө уктайм деп айтабыз. Чип дейбиз дагы. Есо. Со деген мүчө бар. Со. Бул дагы да мүчөсү. Бирок болгону эсо үй местоға кошулат дагы. Андан кийин келген бизде этиш болуп калат экен, а? Этиш. Кандай болуп экен ошондо чибесо чада дебейсиңер да. Чайо. Мына көрдүңөрбү? Чибесо чайо. Ошондо местоға уже бул жерде эмне кошулуп калат экен? Могул жерге жазып коеюн, мынтип. Местоға со мүчөсү кошулуп туруп, андан кийин эмне келет экен? Этиш келет экен. Мына ушул формула, мынтип туруп белгилеп коелу. Ушул формуланы жакшы билип алгыла. Мына кандай экен? 3 эле неме бар экен, а? Мааниси. Со болгону келе сону кошуп коюппуз да. Кыймыл аракетти кылыш үчүнчү үйдүн ичинде же офисте мынтип айтпайбыз, чибе чайо дебейсиңер, а? Чибесо чайо, эсо болот экен дайыма. Эгер кыймыл аракет болсо, эгер чибе мынтебиз. Омонига чибе 있어요. Уже эмне болуп калат которулушу? Омонига чибе 있어요. Үйдө бар. Бар же жокто гана кайсы болот экен местога? Коюлат, а? А эгер местога эсо болсо, кыймыл аракет кылабыз. Мисалы үйдө чибесо маку иш кылам деп, үйдө иш кылам деп айт. 일해요. Не, туура. 집에서 деп туруп 일해요 дейсиңер, а? 집에서 일해요. 집에서 일해요. мынакей. Бул жак этишти 일해요 деп коеюн, а? 일해요. кийинки 집에서 일해요 дедиң. Орозобек айт. Үйдө спорт менен машыгам. Тез. 운동해요. көп бойдонбогула. 운동해요. башыңарда болсо тез жооп бересиңер, а? 집에서 운동해요 деп кетсиңер. Эми убакыттарга кошконду айтабыз. Так, сен айтасың. март айында не кылабыз? Март айында мока 있어요? март айында так кимди? Досумду жолуктурам. Досум менен жолугам. Мына жолугуу деген сөз, мына. март 3-чү ай. Айда айта турган болсок, ol деле кошуп коелу. Сандар 1, 2, 3, 4 сан баарына ol кошсок, самоль не болуп калат экен? Март айы болуп калат экен. Апрель болсо, саоль болуп калат экен, а? Так. Эстегиле, а? Унутуп калбагыла. Кайталаш керек, а, тапшырманы постоянно. Досум менен жолугам ооба. Самоль. Мартта. Азыр өтүп аткан тема, саморе, мүчөсү да, мартта болуп калат экен, а? Уже убакытты билдирет да бул зат тош, туурабы? Мартта досум менен жолугам. Саморе 친구를 만나다 деп эле коесуңбу? 만나요 дага чейин таңбасы турган үчүн бизде маннада кантип өзгөрүп калат экен? Маннаyo деп өзгөрүп калат, а? Мынакей бул жакка жазып коеюн, чтоб эстеп жүргөн үчүн. Маннаyo дейсиңер, а? Так, ошондо мына биринчи грамматика эмне болот? Зататоч местога эни кошсок да мүчөсү болуп калат экен, а? Үйдө бар. Чибе 있어요. Ким? Омонига чибе 있어요 десек болот, а? Или субаги. Субак эмне? Субак. Жаттабадык беле? Жаттаганбыз го дейм. Томато дейчи мейли. Томато, субак, дарбыз. Жаттап беле? Субак, дарбыз. Мынакей андагы бул жерге жазып коем, а? Субак үстүнө жазып коеюн. Субак. Сууга толгон бак экен, а? Жаттаган оңой бекен. Дарбыз да сууга толгон бакпы? Мындай бак сыяктуу толук, а? Субак. Жаттаган оңой да. Субак, дарбыз. Айтабыз. Субаги. Каякта? Субаги. Айтып бербейбиз биз. 슈퍼마켓에 있어요.
Darbu süpermarkette var. Bu birinci. İkincisi ne oldu? Zatatosko ubakıttı bildirgen Zatatosklar. Mart, April, iyun, iyul bular vakıttı bildiren. Turao. 화요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일 vakıttı bildiriyor. Bu hem neler? 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일 degende. Cuma. Cuma'nın günleri ha. Понедельник, вторник, среда degende. Так, ana saatlerdeydi. 1시, 2시, 3시, 4시, 5시. Vakıtlı bildirip de bunlar. Tamam. Saat 9'da değilsin geldi ha. 9'da yükü geldim. 9시에 집에 왔어요. Diyor. Dağı vakti bildirgen söz kayıt var. Misalı, ötken жылы, Yıllar. быйыл, эмки жылы, ötken cuma, 지난주 degende öttük edi o. 지난주, 이번 주, 다음 주, 지난주에, 이번 주에, 다음 주에, ötken cumada, usul cumada, kelerki cumada deb aytasizlar. Turabı? Cana. Ha, akka al жаққа қосып қойсын. Akka deysin. Akka geldi. Akka 왔어요. Cana geldi. Biraz anı ötülekse akka 왔어요 деген. Так. Cana деген не деп қойып келміз? Недавно деген сөз да. Akka. Жата он ғой, ya. Неге? Себебі жаңа өзбек туғандарымызда байке, аке дейді. Акені не деген? Akka деп қойышады. Akka деген не екен? Недавно. Недавно. Biraz murun, cana деп біз айта алсақ қырғыз тілінде, cana деп қойылса. Так. Üçüncüsü, мен номерлеп қойып атама. Üçüncüsü бұл местаға қойылғанда, eso, местаға қойылғанда не болады екен? Андан кейін esoдан кейін etiş keledi. Kıymal hareket. Misалы, 집에서 일해요. 집에서 운동해요. 집에서 자요. 집에서 씻어요. 집에서 ne 한다고? 점심을 먹어요. Ne? 집에서 점심을 먹어요. 점심을 먹어요. 됐겠습니다. 먹어요. тура 집에서 점심을 먹어요. Так, şunu screenshot kılıp cevap koyamaz. Göçülüp жасасыңар обязательно. Çünkü 이해했어요, 다들? 이해했어요? 네. 쉬워요? 엉어이 뱉기엔 쉬워요? 아니면 어려워요? 네. 어려워요? 예, 조금 어려울 수도 있어요. 괜찮아요. 근데 공부를 열심히 하세요. 그리고 okuğa, katırak жақсырақ okuğa. Hayır. Misal da okuyunuz. Ege misallar var iken. Mana. Birinci nimak okuyver. Rihan 씨는 지금 사무실에 있어요. 사무실에 있어요. 리한 씨는 지금 사무실에 있어요. 리한 아임 지금 되게 ne olacak? Mırza. Bilmeyim Rihan kim eken. Öz negisi Mırza. Rihan Mırza. 지금 사무실에 있어요. 지금 되게 나 olsa sistema. 지금 Hazır. Bugün de mi? hazır. Bugün degen ne? O늘 bugün. O hazır ofiste. Ne? Hazır ofiste de öyle. Ofiste turakçı olacaksın. Ofiste de koyuyorsa. 다기인기니 어느새 뺏고 읽으세요. 네, 좋아요. 책이 책상 위에 있어요. 위 деген üstü деген söz. 위에 болып қалсам не болып қалады екен? Üstünde. Место bu ha? Место. 책상 위에 деген бұл stolдың üstünde ha? 책이 책상 위에 있어요. қайтып көтеріп қойған? kitap. stol. üstünde 있어요. Turat var neyse. 다기인기니 Müslim 읽으세요. 다음을 읽으세요. Üçüncü, көңіл бұш керек қазір сен ғой, қарабай.
저는 내일 네, 저는 내일 시장에 가요. 간tuk fotoğrafı. 내일. 내일. 내일, erteng. 오늘 되게 누구? 내일, erteng. 시장에 가요. 간tuk fotoğrafı bu cümle başka manyok var. Sevip 가요 деген söz geliyor. İstiyor емес. E'den keyin 가요 geldi. Etiş geldi. Başka manyok. 바로. Dördüncü manisi var ki ha. 간tuk fotoğrafı. 저는 내일 시장에 가요 değil. Aha, 시장. Pazarga barasına. Значит, dördüncü manisi mestaga eğer müçösü koşulsa ne olurken? Dördüncü mestaga koşulsa ga müçösü olup kalatken keyin уже biz pas kayo deyiriz ha. Pazarga kayo je vayo. Ne vayo degen? Kelim. Değil. Mesta'ye 가요. vayo. 예. 갈까 деген 소가 접할 것 같긴 해. 갈까. 네네네, 알겠습니다. 예. 자, 그러면 메스다가 가요, 와요 되겠는데, 가있으면요, 같겐? 예. 가. 가 미쳐서 가다, 가. misal, pazarga baram, hangi 시장에 가요. Значит, E'den keyin etiş gelişi mümkün eken ha. Biroq, 가요, 와요가 나. 가 baram deymiz de, biz aytpaymiz ha, mesdaga, qarag'la. Bazarga jeyim debeymiz de, turab. 시장에 먹어요. bazarga jeyim. Bazarda jeyim ha. Anda qanday o'qiladi? 시장 어서요. 에서. 에서. 에서 жаңа айттым а 시장 어떻다. 에서 деген мүчө кошулат. Анан 먹어요. 에서дон кийин этиш келет дедик а. местага 에서 кошкондон 시장에서 먹어요. 아침을 먹어요 десек болот а. 시장에서 아침을 먹어요. бул жерде уж төртүнчү майниси эмне экен? га мүчөсү экен. билип алгыла. үйгө барам дегенди кантебиз? 집에 가요. 집에 가요 deyipmiz ha. Ошол. Так, дагы бир мисал келтиребиз. Мынакей. Салыштырабыз. местага коюлганда жана time дейт. Убакытка коюлганда. Карагыла, биринчини эмнеде окуйт экенбиз? 식당에 나의 많아요 дейт. 식당에 사람이 많아요. эмне бул? Бул место экен, а? 식당 деген местода. эмне ал 식당? 네, кафе, ресторан. Kafede adam 많아요 деген көп билебиз а? 식당에 사람이 많아요. үйдө адам көп. 집에 사람이 많아요. базарда адам көп. 시장에 사람이 많아요. ушинтип айтып кеткенбиз а местоларга. кийинки экинчини окуйбуз. эмне деп турат? 요통 요소치에 일이 끝나요 дейт. 끝나요 деп жазып турат. тура. 끝나요 дейсиң ара. 끝나요. 6시에 일이 끝나요. ошондо 끝나다 деген эмне? 끝나다 деген сөз да. 끝 деген бул конец деген сөз. 끝나다. 끝나다. дага чейин мүчөсү, үндүүсү а. үндүүсү турган үчүн бизде кайсы мүчө кошулду? айо кошулду. 끝나요. ушуларга жакшылап көңүл буруп алсаңар, мына 끝나다 дегенде эле биз деген уже учур жакка өзгөртүп эле любой сөздү. Башка дагы этиштер да. 끝나다. 끝나요. 일이 끝나요. эмне деп бүтөткен? эмне деп которулат экен? 6시에 일이 끝나요. 6시에 эмне 끝나요? 6다 да 6 деген 6да, ши деген убакыт. Эме саат Saat 6'da iş бүтөт. 일이 끝나요 дейт а? ошол. 일이 끝나요. 6시에 일이 끝나요 дейт. кыратылган экен да.